Long College new building construction in progress เป็นเจ้าสำนักขอ building นี่ก็หักตะลอนเท College กายแม่คันเทไม่รู้ทำบ่แม่นกายมีสัมพันธ์ม่วงเทแต่แม่นรู้เฮ็ดก็ต้องกับว่าใหม่อันนี้แม่น district เขาอันนี้สร้างก็ไว้กับ College แต่แม่น College ก็ทำ new building ตามลงเทสิกรมโดยจังไรคนก็สวยมึงอ่ะโดยแล้วนะโดยชั้นสุดนี่เทรูมนี่ได้สีเทแต่หักไม่รู้เทคนที่รวยไม่เทจากไกลๆนี้ไกลๆรวยกว่านะsanaสัมภาระนี่เทเตา young generations ก็ privilege ก็ต้องจ้าไหมเทรู้ได้ไหมแม่น้องโคcollege บางประเทศนั่นแหละเราไม่ได้สีไอ้มันเด้ไอ้กรองเทไอ้กรองแบบนี้ college ตาปนี่เทin the main entrance this is a main entrance ini sih ini telah naik ini complete selalu milang thay ventilator le window khang sai ini ta lo mi the cái này cái thùng cái cái này mày cái thùng này sai cái thùng complete thế tao rest suk khak to bam den te tang hi room khat ti tan dap ni room kha ko window ko thum ventilator khat kanai ko thum tan the hi window thum hi be te thum ta loi la ban the ga hak tong college building thu ban ni thai za goi re na ko ma chen de building thu ga hak thai hi si Let's go upside ऊपर में देखता हूँ ये ग्राउंड फ्लोर है 4 रूम 4 रूम है नीचे में 4 रूम ऊपर में मथक त सुयेंग से हिंगमिन से मथक की रूम सिंग सो शी रूम मा शिनी this is a classroom this is for classroom 1 second floor this is second floor this is 2 I think next year will be completed this building college building and let's go to this side that side also let's visit cái gì thế thấy cái tôi hát thấy đây là 3 room có thùng như thế có thùng như thế room thôi đấy là ngăn đấy đây là room bật đẩy upstairs khẩu room bật đẩy downstairs down floor khẩu room bật đẩy này that's up total 8 room and terrace ngang dao kho let's go up again in terrace ni thang hai te bui thia kho su buni roi dao kho tun room ti pada bani ni ma pen sna terrace na lo buni dao hi foundation school da nim tong thiak tu kom dai ini college ran bang cái này rap thế entrance
ข้างในกะลาเขานี่สเตียร์ติดแลกะลาให้กะลามีสเตียร์เทให้ในแบ็กไซด์ตึงลมกันในบ้างตานหน่วยห้องนี้ลมกันในตานหน่วยให้เรือกราวน์เทกระบังขัดตัวที่โฮสเทลนี่นายเป็นโฮสเทลกันในdenganไหม they are making for hostel downside करो तो नहीं बनता है did you see ऊपर में पुराना कॉलेज देखता है वो वाला पुराना कॉलेज है मथकता उबदो सी कॉलेज अरीबदुनी सीना अनौबा साबदो सी ग्राउंड नी जगह सिदी याम फजाबनी the place is quite good and pleasant. Thank you everyone.